batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Kimvuka bakebokidilaka na Lumputu association Sambit lucratif les amis des juniors Mabaro kwendaka usadisa bana ya kelasi na injo ya kelasi bakebokidilaka mas les savants mebakama na quartier lieutenant mpaka na nord kuna na komini ya Nzanza na Mbanza kimfumu ya kizungu ya Congo Central. Babu sadisaka bana mingi kanti balutilaka kumonisa pekiese na mwana ya kento ya deuxième primaire na kumbu ya Noela Maduka yani nde ekele na kieta tope ndinga Lumputu personne vivant avec handicap yani nde bakuizaka futila mfiuma tope minervali ya mvula ya inyonso yani nde kefuta takima mosive kimvuka ya les amis des juniors Mabaro baunde meuza futa mfiuma samu eti mwana kelasi ai okwiza atanga belofeza ba eti kimvuka yango kwenda kadiaka kuna na inzo ya mama ngo samu mwana ya fioti yani nde bakuizaka biembika tope kuloza na dibuta na yandi samu na kieta tope mutindo nikeli ya kuvangukila ne kanti mama ya ikele na mvula makumi yivwa na ntambo adia tope 97 yani nde mutu kwizaka baka yani pia nimeyundula yani nde mutu ukekotisaka yani kelasi na ina nike bakaka na yau junior Mabaro pe kimvuka na yani bakitaka kuna bakwendaka bikila yani bima mingi loso makala pe bima ya kakankaka antu bakadia keti matolo ya inzo yango yani nde kesumba matolo na bilumbu kana kuiza sababu na bongisa matolo ya inzo yai mwana ya kento Noela Maduka kele ya kuvanguka kuna anikezingilaka bilofeza beti bana ya kelasi ya mas les savants ani natenaka baba papier hygiénique bisadulu ya kelasi tope bakiti scolaire bisukudulu maboko basabuni pe bima ya kakankaka. Banzila ya Mbanza Matadi Mbanza kimfumu ya Congo Central mingi kele ya Mbo TV na yao benofedza ba lokola nzila yai bakebugulaka maniema mingi nzila ya Dalias ke katuka mingi kondoti na momo dibulu mosi metibuka na katikati ya nzila dibulu yango ya kele ya nene yao ndena kupesa mpasi pe mabulu ya kaka ya fioti kutambula na ndambu yai mekuma mpasi bapesa gani ntangu yango mama bourgmestre intérimaire ya komini ya Mvuzi mama Pemba Jetride yani ndekitaka kuna tamna kutala wapi mutindu kivonza ngo okena kulu tila pena manima na yau ani kitaka adiaka na kifulu mekutanaka babalabala zole popo kabaka peya ya kaso kifulu dibulu ya nkaka mesalama samnene metadila installation ya tuyauterie ya régie des eaux ya unde mekuza sala iti dibulu ina atimuka nyoso zole alenda sosa bivonza ya nene samna kukitanina nkangu na ndambu ina mbuta leonza bole kena kutuba iti tama banda kuzabisa ba mfumu mekanti atadi ambo mosi kena kusalama ve ya bagena kulomba na ba mfumu bakwiza samu eti batadila bau mambu yango na dibulu yake na virage ya Dalias dibulu ina mena taka déjà maire de la ville mbala mingi metu bilaka mbala mingi na ba télévision même population bana kutuba mingi na ba télévision na ba radio ke dibulu yake danger permanent kena kutala beto awa na kati ya Mikondo na virage ya Dalias lumeluta kamyo kona tuta ba bordir ina ke empêcher ke ba kamyo bika lundumuka na ndimba ku yame tuta switch ya kutina dibulu ina kamyo kona tuta bordir ba bordir ina yame kubwa na ndimba ku na triangle nzila mekona na park na mekona na stade dibulu mosi ke fana ya batu ya régie des eaux salaka bika yao yake fana na couvercle ina yakene na dia fe kufana na sura dibulu ya umaka dibulu mekumaka nene couvercle mekubukaka na kati ba camion ba moto ba pinekele kotaka fana beto zola ve kisumbula kuza salama ya ngolo ya kufa batu ono beto tubaka ve pena ndambu na yandi mama bourgmestre intérimaire Pemba Jetride ya komini ya Mvuzi yani nde metuba etia nimekwiza nimemona kivonza yango mutindo kena kusalamina ape yani nde ke kwiza pesa ntangu na bamfumu na yani na mutindo mosi ya kufana kana visite mo ya bugo yai samo na kusankerira ba situation kena kuluta na komini ya Munu précisément na quartier Mvuzi mabulu metimuka mingi na katikati ya Prince na nzila Dalias betumeka toka na nzila Dalias samu na kutala dibulu ina kena kupresenter danger ya ngolo ina batulenda fuila bivonza lenda vwanda ya ngolo place ina na yao mebaka acte samu na nini mukwenda na bafumu hierarchie munu betubaka solution urgente samu na kubongisa place ina
na kulandakanaka lubokodoso ya bakuzaka tambula na kimvuka bakibogolaka société civile pe ba mouvement citoyen kuna na ndambu ya Nord Kivu na Goma samna ina metadila ba yeke to pe ba makesa ya inti ya Rwanda pe M23 kana kufuaka bantu na inti ya République démocratique du Congo kuna na territoire ya Ruchuru bantweni ya bakento ba mama batata pe bana ya fioti ba unyoso bakitaka na balabala samna kutambula samna kumonisa nganzi ya bau na inti ya Rwanda ba ndena kulomba na mfumu ya inti bakuka bantu nyoso ya inti ya Rwanda kezingilaka kwa kuna inti ya République démocratique du Congo pe ba udiaka kena kulomba eti ba pesa ngolo na makesa beto samu beto nwa na kindu na inti ya Rwanda kena kukwamisaka beto tango nyoso bakatukaka na bifulu mingi ya bwala ya Goma pe bakwendaka bakaka nzila samna kwenda na kifulu ke kabulaka inti ya République démocratique du Congo pe inti ya Rwanda bazonaka sabuka na ndambu ya Rwanda mekanti bapulusu ya inti ya beto baonde kuzaka muangisa bao samu eti babika kota na inti yangana bavutukaka pe batu baka eti baketa tamana kutambula samna kutinda pova na inti ya Rwanda na mbuta Paul Kagame eti o Kongo ya kele inti ya kusekini na ve mekanti beto lenda nwana na bau ata nkangu ya mpamba. Bimvuka kebulaka bantaka mutopi ya inti ya République démocratique du Congo bayayi kekuza bula kupi ya Confédération Africaine baunde mebikana kaka na bantaka mosi tope di kabo mosi samu eti bakweza kota na yeba kebugulaka phase de poule belfeza baiti bimvuka ya inti ya République démocratique du Congo foti bula na kimvuka mosi ya Burkina Faso mosi ya Burundi pe mosi ya Sud-Afrique ya kifanda kilumbu ya tatu kilumbu ya zole ya ngonda 10 mosi na inti ya Benin belfeza baiti bashemino tope kimvuka mutoba kebugulilaka Saint-Éloi Lupopo yani ndeke kuza bula na Rael Club Kadiogo samu eti na ntoto na yandi nganda bantaka kele ya kufanakana ve mutini bakina kulumbila yao na inzo ketalaka mambo ya bantaka mutopi na Afrika yani nde ekena kubulaka bantaka na yandi kuna na ndambu ya Cotonou kuna nde anikena kubudilaka bantaka na yani mutini mosa unzaka bula pena metalila 16e de finale na ekipe ya AS Vita Club na manima kukatuka na yani nguza bula na Saint-Éloi Lupopo pe Daring Club Motema Pembe kekuiza bula na ekipe ya Burundi Flambeau du Centre kuna na ndambu ya Dar es Salaam pe samna tupuisa Mazembe Anglebert yani nde kekuiza yamba na inti ya République démocratique du Congo kuna na Lubumbashi ekipe ya Rael AM Football Club ya inti ya République Sud-Africaine samna eti Mazembe kuzaka katuka na Ligue des Champions ya bavandaka na AS Vita Club kuzaka soto na yani na Viper Sporting Club ya Uganda na manima kubula ba penalty Mazembe yani ndeke na mbudi na yani panikina kukubama ya mbala yani ngona bula yai bakebugulaka Confédération na manima ya kununga IS Panda B50 AS Simba Kamikaze pe FC Lubumbashi Sport samne metadila Lina Foot benofeta baiti mvutukulu ya Pamphile Miyayo Kazembe mbudi ya mutopi ya tama ya Mazembe yani mevutuka lokola entraîneur ya unde menata mupepe ya impa na kati ya kimvuka yai ya bantaka mutopi beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.